Ini mau. Gak enak. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sedih aku. Ngapa lah? Pacarku lho. Ngapa? Aku kan masang foto nih story, aku gak gelem. Yo alah. Arek zaman saiki pacaran fotone ra di story nesu. Rugi mbok mulai ngesoni. Terus aku solusine piye? Rasa pacaran daripada akhirnya belok kanan bubar barisan, mending konconan langsung ning pelaminan.